ngeithi gatagati ga President urumwe wa Kenyatta na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga nicirehete mogaruruku uteti-ini wa ngwataniro ya NASA makiria thutha wa mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka kwiheana kurutithania wira na thirikari. Mogaruruku maya makiuteti magithie na mbere gututhura kiuria gia kana ngwataniro ya mung'ethaniro no ihandite guthie na mbere na mihango ya kunyabara thirikari. Uria wale seneta wa kaunti ya Machakos Johnson Muthama agitariria itanya ria ngeithi ritiari kumomora mung'ethaniro. Tulikuwa Uhuru hawezi kukamata waizi vile anajaribu kukamata sasa. Maana akishika mtu akihusishwa na wizi, ilikuwa ni sisi tukimbie kama wananasa tuseme waizi wale wa hakika na wale ambao wameiba wakamatwe. Kwa hivyo tunataka serikali iache kufuata wale watu hawana hatia, ikamate walioko na hatia. Hayo tumerahisisha kwa sababu sasa tunaambia Uhuru kamata na sio kukamata, kamata na ufunge. Muthama augite ati ikinya ria atongoria a mung'ethaniro kurutithania wira na thirikari nirirehete umithio munene hari bara ya kuhitana na ungumania, guku akiregana na muhuhu wa ati mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi ndaranyita mbaru ikinya ria atongoria kugeithania, no akoria Kalonzo gutariria miario yake ya ati ndaregete gutuika mundu wa moko wa president. Kilichotia kasheshe na kizaazaa katika yale mambo yaliyofanyika yote ni yeye kujiita mtu wa mkono, na hayo ndiyo mambo wa Kenya kuanzia mimi mwenyewe nikiwa ninaangaliwa na Wakenya wengi sana ndani ya Wiper wanataka nifafanue maana ya mtu wa mkono ni nini, na mimi nikasema hayo ni Kalonzo yeye mwenyewe ndiye anaweza kutamka. Mwena-ini wake mwandiki munene wa ngwataniro ya aruti wira kotu Francis Atwoli niagathiririe ikinya ria gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru kugia na giikaro na Raila na kunina ngurani gatagati kao. Atwoli akiuga ati a Kenya mabati guthoma na atongoria aya eri. Kugina kuo gavana wa kaunti ya Kiambu ni athingatite atongoria kaunti no kuiga keheri-ini uteti utari na kiguni na ithenya-ini riu gucokerera utungata-ini wao kuri muingi na ningi kuhunjia thayu na urumwe. Tirarona hanini tondu ithuothe twi very clear ati twarega kuruta wira uria tworirie no tukaingatwo 2022. Riu koguo niĩ ndimeraga no mwaka turute wira nigetha tukahota tukona gia kuga hindi yo yakinya. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.